El mismo Undersecretary del Consumer Protection Group del Department of Trade and Industry o DTI, Teodoro Pascua, y asegura que bastante el supply de mga Noche Buena products na entero país para este venedero tiempo de Pascua. Asegun con USEC, yaman junta el mga alto oficial del DTI para asegurar que bastante el supply de mga producto que contesta con el alto demand del público. Fuera con este, él está también según stable el precio de mga prime y basic commodities este venedero tiempo de Pascua. Thirdly, yung Noche Buena. Yan ang everybody's excited about Noche Buena. We had a meeting nung, what is today? Friday, Wednesday. Wednesday, I had a meeting with the main manufacturers, queso, pasta, fruit salad, all of this Noche Buena basket na tawag namin. We had a meeting in the central office and we were assured na ang supply is there, adequate, hindi magkakaroon ng kakulangan. At yung presyo, walang gumalaw except perhaps one or two. But I think, I only remember one, yung fruit salad, dagdag ng piso. Nag-apply sila dahil magkakaroon ng increase ng production cost. So yun lang. Everything remains the same. Además, dali también aviso si Pascua con el público para evita con se llama artificial shortage, donde mayoría del mga vivientes ta compra montón de mga produkto meses antes llega el tiempo de Pascua. Miedo según del cuantos consumidores que posible falta supply de mga produkto. Huwag po tayo kumuha ng parang maggawa ng artificial shortage. Anong ibig ko sabihin namin? Kasi kung minsan sinasabi nila, ay hindi, pag tinaas na yung price freeze, tataas ang presyo. Actually, hindi po totoo yun. It will remain the same, sabi nila. Ngunit huwag mag-hoard o di kaya huwag kunyari, ang kailangan mo sa Pasko 10 fruit salad. 10 lata ng fruit salad. Pagdating ng, ito pa lang, November, kumukuha ka na ng 10. No? Ang suggestion namin, huwag naman gano'n. Kasi magkakaroon ng artificial shortage. No? Malalaman mo parang, ang bilis mawala itong October. Baka maubusan pa tayo. So, bili-bili na naman yung iba. Pagdating ng November, dahil yung supply naman nakaschedule yan, pagdating ng November, wala nang bibili. Yun ang artificial na mangyayari. Biglang bababa ang presyo. Además, hace también acuerdo el Undersecretary que él continúa implementa el DTI con el price freeze na entero país. Este siguiendo el proclamación del presidente que bajo el país na national emergency. Que quiere decir, no hay cambio na presyo de mga basic y prime commodities hasta na Nobyembre 3. Meron pa rin tayong price freeze all over the country because of yung proclamation of national emergency under proclamation number 55. Tuloy pa yung price freeze until November 3. So for basic or basic commodities or necessities, wala munang taas ng presyo. El continúa según el DTI man monitor con el mga presyo de mga produkto na mga establecimiento, pero del opisyal con mga establecimiento y retailers para obedecer na cosa ta implementa el DTI y evita komete mga violasyon. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.